Sirikal nyaka to koro many yore mag tieko chandruok ma jodak ma kaunti ma Kiambu kod Machakos kale e thuolo machuok bang' olalo madonjo sabuk matudo kauntis ariyo go lwar kendo rocho weche mag ohala e kind kauntis go. Kanolose e kinde manotimo limbe kar olalono, jaod bura ma Thika Town Alice Ng'ang'a nojiwo dwaro mar tieko chandruok ma kamano kooro kwayo mare ne migawo mar weche mabiro apoya kod mago mag apaya mondo los olalono ero e ong'ala manyime mar duoko yore ohala e yo mapile. Johala matiyo go olalono ero gi e thuoloni omoko kuom gigegi mag ohala e geng apaya nimar ok ginyal kalo kata orano ka gidhi e chiro komachielo. Watu ya Thika wote Wandurunyi wanapitanga hapa. Hakuna watu, hata watoto wa shule mnasema warudi shule, hakuna kurudi na wanasomeanga huku. Sasa watapita wapi? Hata watu wa biashara simekoma, hata labda huko sukari taisha, hawatakunywa chai. Manake barabara ni hii. Sasa imedhuru mpaka watu ya hii Delmont. Kwanza mimi sijui hata nitasema nini, kwa sababu mimi hufanyia kazi ndonyo sambuku na nakaa Thika. Sasa unaona hizo masiku zote imebidi sasa nitafute alternative way. Kazi zangu ziko huku, siwezi fika huko. Imekuwa na shida sana. Sasa hata ile kitu tungeomba sana ni vile tu tunaweza hata kupatikana mtu afanye ka kitu temporary, daraja temporary. Hata kama ni ile ya mgogo tutengenezewe tuweze kufuka, mtu aende kabla serikali ifikirie vile inaweza kutusaidia. CS Murkomen, when you be looking at infrastructure in different locations in our nation, please don't forget this bridge that connects Machakos County with Kiambu County. It is a very important bridge. Many people from Kiambu side work in the other side of Machakos, and many people from Machakos side work from this area of Kiambu. So I would request the big bridges that connect different counties, please, when you be looking into it, don't forget this one of Kiambu. Hii ya hapa panaitwa Athi River or Donyo Sabuk